...1982. godine sjajna generacija Radničkog stiže do polufinala Kupa UEFA. Dolazila su imena poput Napolija, Grasshoppersa, Feynorda, Dundee Uniteda, Hamburgera. U to vreme po jedan Napoli, pao je jedan Dundee United, pale su poznata evropska fudbalska imena. Ceo region je bio na nogama, pisalo se, pričalo, ljudi su dolazili na treninge. Svaki uspeh tima sa Nišave proslavljen je južnjački vatren. Tu su bili fijaktori, muzika, breh muzika bez koje sigurno u srpskom veselju ništa ne prolazi bez nje. I onda je došla utakmica života Južne Srbije. Pa praktično ceo grad i mogu slobodno reći region je živeo za tu utakmicu. To je bila jedna vrhunska utakmica. Mislim da je u tom momentu Radnički imao kvalitet, ali je sagoreo. Sagoreo je baš zato što to bilo samo polufinale i zato što je bio Hamburg. Niških 2-1 za Radnički nije dovoljno za hamburških 5-1 za Nemce. Uprkos tome, ta generacija Radničkog pokazala je da je u to vreme bila jedna od boljih evropskih ekipa.